Kani gadega Pyrthei TV. Henne kasngi ka arpsan terek ujamang ke Jylla Meghalaya ke lathawi ke history. Hadian baki artili ki Seng Sain Pyrthei ki badai ki Seng riulom ki bakham pau khmat ki larai banyatli bad Ïatrei lang na ka benta ke election MLA ka ban salong house nam ajar khat prabanwan ne ka pre-poll alliance. Kini ki Seng riulom ke Jylla ki balarai banyatri lang hakani ke election MLA banwan ki kentop ya ke United Democratic Party ne ke UDP but ke Hill State People's Democratic Party ne ke HSPDP. Kini ki artli ki Seng Sain Pyrthei ke Jylla ki lapoi se ke karai hadin ke jingi kendo ke bakhaddo ne ke sngi ki balai tai sani ba halor ki matre kam jongki bat ki jingte ala ki jong ki jingkular bat ke ne ke jingi trelang kan long khamtam hakani ke riluam khasi bajentia kata haki lai phun teutli ki constituency ban pen khre ya kini ke jingte apadang kini ki arseng henne ke sngi la tharu ya ka kanhon ke bakarpang ke balatep kam ke UDP HSPDP Alliance Coordination Committee ke ba on clear the president jong ke UDP Dr. Don Kuparoy ke chairman but president ke HSPDP ke co-chairman na lor ke secretary but ke MLA jong kini baro artli ki Seng kin long git khot jong kini ke kanhon kini ke long ke sngi sa jingan mau akaba kam 4 judul ke pre-poll alliance kini ke jingete lok Shuwa ke election apring ki Seng Sain hima kini ke Jylla ke jungi bat khamtam hagdi bat ki Seng riulu kini ke jingete lok ke jungi ke pre-poll alliance kalong hapring ki Seng riulu mo ke bashai ko aba pin sopo hapring ke HSPDP bat ke UDP bat ni sngo ba ke Jylla ke jungi ban poi shagani ke thong ban shimmi ke rai ban pentre ke election sha ka ajar khapra kandolong ru ke khubor ke babha ya ki patba ki ba up community ya kani ke jinge sungthu jumut bat ke jinge penbet nakalyang ke jong ka HSPDP bat ke UDP Iko apane thu fi ba menta ka sni baro artli ki party UDP bat HSP klaplong ka CEC bat disebutkan sibun baro arki party da koi ka sur kila menjur ya ka pre-poll alliance apren jong ka UDP bat HSPDP kumba pitip ba ka HSPDP kamdon ka hapo Garo Hills ka jingple jumot ke jungi ya kene ka alliance kadi hakil lai kun reutli ki constituency bagandon ke jinge bet ke jingi sopho apren jungi bat ka party UDP hakil lai kun reutli constituency bat ka shaw ha ke jing start jong ka party UDP haba ki kidon spo Garo Hills kumno bakin shim ya ka rai jese ki constituency ki begning rekom ki parlok ki belai ikut jumot bania penklanya ka alliance ni la penkre ba ke bangila banle ka banong ka jingra ya kani ka kanhon koi pa ka kanhon parlok ka jingi ka banong kani ka alliance nginum tengka ya ganu ka jingra ne nu ka lat kalenti ban pintikna bagani ka alliance ngi kanong ka baklan ba ka bajo Haka bedai ba ka jingshimti ya ka shuki menteri rang ba hadian ke election lada kani ka kanhon ya senrap lang ka yo ban thau sarkar kini ki arsang kil ong ba ya mentahi ya kani karai ampala ban shim bat ya kani karai on sasyam hadian ke election Pan hadin bala yang menjur ka alliance ila so day pa nanglen jong ni party kingdom ka kerja committee ke voting coalition committee bana kani ka committee ni lajit yaki nongkit kam jong kani ka alliance shaman bat ku shaman ngalong manga bat ku shaman ba arden ba semoy secretary Dr. Karashen but joint secretary Alantri Dekhar but the members baru ki MLA na baru artli ki party but kentuk ro yai ba BM Landong the kaniga committee kan se conduction but kan se perkhat ya baru ki modalities ki bere but kaniga alliance but kawai na ki thumujung kaniga committee kalomban patikna ba kaniga alliance kala ban penkre ya baru ki kam na taban face ya election akhir khafra kum ka alliance ban shupan kemau hakini khindiat singi balala UMDC ke UDP na kanongkram constituency uba HS la ulapan mana ba un om ya khonsho ya ke election MLA house nam aja khat pra banwan
bat ban aila di UMLA bamenta jong kanong kram na ke HSPDP uba Arden Miller basaymoy kebalau ro komisi benta ke jingkwa ju ban wanra ya ke Ïatrei lang pedang kini ki Seng Haka ni ke election manwan halor kini na kelang kini ki presiden jong kini ki Ïatrei ki Seng pan kila ong ba kini baro kala urlong omdai na ke daw jong uba HSla namar na kebenta ban wanra ya ke Ïatrei lang pedang kini ki Seng kala dan ke jekran ke balas lamba Shuwa ko ba silang kami kumpulan support mo baulong ready ban sacrifice nak neta kershani ba Arden no semoy kajin sya kumba shimnai arpa kuma katu ngiladon gaji flu mo apden jom ka UDP bat HSP mo te kamdai bakani ka alliance ka ba yo menta belongkam menta dai namar kaji tren jung baden shela andre ka initiative kladon ini kalian jungi laham slam nan ai ke credit ya o president jong ka UDP Dr. Don Paroy bana ko por ki pen pau ye ke jing snow ke jing ki be ki kloi ben Ïatrei lang but they hadin ba ka HSPDP ke pen pau ba as a goodwill gesture kinum pining candidate ni ki katu kan Ïatrei ki constituency ba ailat ye ke UDP bakan job bagani ke jing kendu ke jing Ïatrei ki party ka stang ban shim ban wandur itlam ba kani kraya katu kan ipor nangai kani ke khubor ka ba phi kren ba ke HSPDP ke team kamdon nongrim ha ewe ka jinsha hi kalong ba onma ban poi shuru kasni bangin rai menta kasni bangin Ïatrei lang lemda ngi la ya kendu bontli ki jinge kendu Kani Gadega Pati TV